Nagapabilin nga manubo ro turista nga nagabisita sa Isla It Boracay umpisa Mayo 1 hasta Mayo 28. Naglabot gid lamang sa 1582 nga turista ro napadulog sa bulan it Mayo. 161 ro pinakamataas nga nailistang nagbisita sa sulod it isang adlaw. Samtang 11 naman ro pinakamanaba. Kadamuan sa mga turista kay naghalin sa Western Visayas ag may pilang taga Batangas. Ginalauman makaron it Malay Municipal Tourism Office nga mas pa nga maganubo ro numero it tourist arrivals matapos nga ginpaydalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ rong Iloilo ag Rojas City bangod sa pagtaas it kaso it COVID-19. Aminado naman ro LGU nga dako nga kawad-an sa ekonomiya it Malay rong ginapatuman nga travel restriction sa NCR Plus labi na sa tourist arrival sa isla. Sa pihak nga parte magahatag it suporta ron Department of Tourism sa mga negosyante sa Boracay nga mas labi nga naapektuhan it pandemya. Ginapahayag ni Secretary Bernadette Romulo Puyat it Department of Tourism nga may nakaparte ni sir nga 6 billion pesos sa idalom it bayanihan 2 para sa pagpautang sa pagsugod it andang mga negosyo. Hasayran nga madamo it negosyante sa isla ro naguntat operasyon, nagbuhin it empleyado, agrumalala gimbaligya ro andang negosyo kapareho it mga hotel. Balita regional lagi ka sa probinsya it Aklan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ay kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.